Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, Jesus. Ia le li nei taiao, o le taiao toa ma le taiao manuia, o saunia e le atua mo i tātou lana whanau. Ai, whatalofa mau whalofa atu le polkalame ia te oi le nei taiao, no ua inga lo nuu, no ua tunu pele o Samoa. Ia o Samoa na tofia, ia e whapenao na tātou soifua ia ma tātou ola mai ai le nei lanolangi. Ia e longo fia ne Samoa i lana tū o langa nuu, ia o lana ngangana, o ana me whai, ia e meise fo i o le mawhauwhau a o Samoa, ia e mawhauwhau a wha Samoa. Ia e whapena fo i nuu, ia maa inga fo i. Ia evi ia le tua i le neitai au, ia o le polkalame masani o le Faugagana o le Malo Isaraelu. Ia ina wasuia mailo naso mai le aso ngafua sa amata in mai ai natausanga. Ia i aso lulu taitasi whapenei, ia evi ia ile li. Ia ele i amataina tatu polkalame se tatalo, ia ma se taratara noa mai fo i o le upu o le atua. Ia e mua na whamarulu atu le tātou paanga masani o le tātou Faugagana o le Malo Isaraelu e mise foi o le tātou ala leo le Global Kingdom TV channel. Ia ono nisi foi o me tātou mawhai e whanelei le neitai au e tusai ma le tātou ala leo. Ia o le mafuangane o tuaila i tite tua le tātou polkalame. Ai e tātou nunga o loo whapenao na mau perto o mai le tō whāma le utanga. Ia meise foi o le whirangalo o le tātou watunu. Ia meise o le tātou paanga masani. Ia vi ia ile i le neitai au. Ia leo whaftai o leo watoi ola ma le tātou masini. Ia whaftai ai le sunga ia Pastor Mike i le tamu whai malosi. Ine mwhai o nao o atu o tātou polkalame ia te oe. I lo maota ma lo lawa i o tono lau tā vale po whea fo i me te maa ua mai ai. Ia pe o le taimi ni nei, ia po se taimi pe a uma. Ia vi ia le li, maa lo lava, maa lo fo lau rangi maa lo le unsai, maa lo fa toa. Ia maa lo fo i le fa pale pale. Ia le fa ingofie ia taimi fa pe nei, ai fa ftai le atua. Ia o lo tātou mau perso i fua manuia mai le li. Ia o rao mataina tātou se talo. Yo va au e macho tua siri ese lava o ile langi. O le tua le langi ma le lalo langi. O e fe o le tua na e whaia mea uma i le fofuanga i le amatanga. E meise road wa i tangata o le pale li o au ngā ruenga na whai. Ina wā toa i le fofuanga o mea uma le li. Whaftai tele ta mai wha manatu mai a lea fofuanga i ante i macho. Taimi whapenei o le macho wola le tua. O mea uma wa e saunia ma whai o mea uma walelei o mea uma o mata ngō fie e ona whai maila upu o mea ia le atua e whai lioa ma iai lo walofa tu noa ma lo walofa muti vale ma lo walofa e whaasafua mai lo mato wola i le aso ma le aso whaftai mato awan nei aso fōle li i ia o e whaamau tai lau tausinga nei o mato matua ta ape o le tunu o Samoa i tu e fia o le nei lalolangi. E usila nei o Samoa, Australia, o Hawaii, ma Amerika, o fea lava le mea. Whai o na o iai le malosi o le nei ala leo ma le nei polkalame. Whaftai tele tama. I rau alofa, whaftai lau tausinga, ma lau puipuinga, o lau leo leonga, ma lau taitainga. Maisa o lau wha mano longa, ma lau wha sa o lo tonga. Tai au wha manianga e tele le atua le soifua ma le ola au tangata. I o e wha vavau. Tai lau wha mano longa i o mātua e meise nisi o le whare mai. Tono mauta malawa so se mea isi tangata mai. Tai lau wha mano longa i a te ia i nei tai au. Ia tai lau wanga le leisi tasi o fia maua lau soani. Ia vi ia o e wha vavau. Tai lau wha manianga i le polkalame le atua i nei tai au. Tai le wha unga mare mana alu ngangpa ia. Pape nane atua o na whaasau mauli ai le polkalame i pe au ngaru le ea o masini
mai se foi lau ona ya Pastor Mike le ie ia malo nei tangata ngā ruenga whai tolo i mātou maangang pa ia nei aso tai lau whamanianga le atua tai lau whamanianga iau tangata o le mātou iai o mātou wa inga o lau e kāre sia o wō mai māsani mai se le atua so si tangata lava mwhai o na māua nei porkalame tai lau whamanianga le atua vi ia o e whaavau ia tui nātu le amatanga se i o le whai wina ia fisoso ni mailo mana whaaftai tere Yesu. Amene, amene. Hallelujah. Ia vi ia le tua le nei tai au. Toi whaata alofa mtoi au fualofa atu ia te oe pe a whai lefa tua ki mailau masini tato wala leo. Ia martato porkalame masani ia soluru te itasi o le whaungangana o le Malo Isaraelu. Ia o le tato mta upu le nei aso le awha a mai a le tusi nea le lua le tupu mta upu e lusu marfa a le whaiupo e sifuru marfitum e o le whaiupo e lua sifuru. Ia o na toi tangtanga ia ne lea i le lua le tupu mta upu e lua sifuru ma le lima. Ia o le whaiupo moe o le tolu sifuru. Ia o na vaenga ne nae e tātou tala noa ai le upu a le atua le nei tai au. Ia o le whaungangana o le Malo Isaraelu. Ia wa tātou le mafuta, ia tātou pa anga masani, ia mane tina, ia o nisi fo i ofisuia inga o le nei tai au, ia ono totoa ngia le marufia, ia tusai fo i marvala wina, ia lea la tau mawhai tuari tātou porkalame i le nei tai au tātonu. Ia na area faina do fina ngalo ia verse 4 ia tatu to feilo ai foi manitina ia o lo manuia lava tina fa after tele lava lo to talo fa tua ia to oile nei ia sua fo Yesu ke resort tatu li ma tatu fa ola fa talo fa tipa anga masani o tatu wala leo ia mesa tatu por kalama fo ngana o Malo Isaraelu ia fa talo fa tu nai wo fa talo fa to atu ia teina to mai moa mata mai tato porkalame mai Australia ia itu e fio Australia talofa lava faaftai ia mori mai lofa anga o stasi foi uso ia mesortina ia wala mai ni sunga ia Pastor Mike ia fatalofa malofa foi porkalame mai maua ia alofa ngia le li ro to ai mapapa au i nai tu o nei lalolangi a mesi ia na fa malolonga man fa munianga fa pitoa fa taro fa to fo i pa anga masani le ana leo e lo ato ya lo sira tu ne tu ya che oi o wo mama inga ia au na le tu am fa tu ia mese fo i ia so tanga lue lava nga ruenga le tu fa taro fa ya che oi fa taro fa tu fo i se macho e kali si pele Prince of Peace e o chi mangele ia pa anga masani o tatu wala leo le ngata fo ilea Fatalofa tu i matua tai umalava pa fai o mawa mai ia le ni ala leo le tai au ia fatalofa tu fo initial matua onga ia ele ngata ile a onga le ia mana kape Bible College i pape toi ia mai se fo yo le a onga le KLC ia i onehanga ia fatalofa tu ia te oe ia mai se fo ia o ona umalava le tu am so stangata ole tato tu se fai tau ngai tai au a le whaungangana o le Malo Isaraelu lera o whamalosi atua ia te oe wa olo ia ili tu se pa ia pe ona tu ina mai ana tato insinia sunga ia Pastor Mike i lunga tato screen olo ia foi lau tu se pa ia te fai tau ia se taimi a ona tato taimi ia manisi foi o toto ngia pe ona o fai atu le malofio le nei aso le la utango e tala noa atu i le upo le atua matara noa po le ase fe au ale whaungangana o le Malo Isaraelu mo oe ma u mai tatou umane nei aso ia ona tatou whamai e reo tatou porkalame na welunga screen tatou le tatou tuswhaitau o le tusira lua tupu mtaupu e lua wha surfitu e lusfulu o le whai wina ngā o le tatou porkalame le vason te atu nei manele a mata i tatou porkalame i le nei tai au o lo tau mai ai i le swinga na whai o le swinga mai o le tupu leo yo a kina ua tō fia ai
e le tupu o Papelonia, le tangata ingoia metania, e whai ma tupu o yuta, a wa ave wha tangata o tawaina, o wa ave wha marosia, o wa ave wha tāwhea. Ia le tupu leo Joakina, lenga whai ua tuai ia tatu porkarama vastia ngi e o long tina ma tangata uma o tāua, wa ave wha tangata o tawaina e Papelonia. O ngā au mai leo tangata leo metania, o le uso Joakima. O Joakima, o le tama Joakina. O tangata leo metania, o le uso le anko leo Joakina, o le uso le tama. Ngā maila ia wa mai le tupo Papelonia, tangata leo metania. Ua suia no na ingoa ia se te kaia. O le winga le upu metania i le ngana e Peru. O le mea lofa le atua. God's gift. O le mea lofa le atua. Winga le upu o metania. O le winga le upu se te kaia. For my God is my righteous. Or my righteousness. O le atua o la uami o tonu. Na winga ngā upu e Peru ia e pe o le a mata tuari tatu porkalame le nei tai au. O le vaenga mua na tatu porkalame ngai lunga screen e lua wha, o le lua tupu e lua wha whai upu e sfurfitu e o le lua se fulu. O lea wa iei le suinga. Le suinga lea. O le tutula au atu o le whaungana o le Malo Isaraelu le nei tai au porkalame. O le suinga lea e mafua mai. Ona ua whaatau te e le tupu leo Joakina i le tupu o Papelonia. Ai mantua no whai atu i vai aso o tua na i atu. Ua mafua na tupu mea ia i te tono o Utah, ma ona tupu, ma ona o staulanga, ma ona tangata o toi ina, ma whai pule, ma tangata lau tele, e mafua mai ona o le atua. Ma tau mai lan vaenga na e mafua mai ono le atua, ma whaatanga e le atua. So le memo mua na tatu porkalame whaungana na Malo Isaraelu. A tatu mana malama i le atua sa moa mani whaafunga mai. Tatu mana malama fo i whaatu tupu e le atua me i tatu soifua ma le ola. Ona tatu loa ila ia. The righteousness of God. God is my righteousness. O le atua o la ua mi o tonu. E a mi o tonu na le atua. Mai se fi au whaapea o le whaungangana o le Malo Isaraelu nei tai au. Mai se fi au whaapea ia te au ma oe. E a mi o tonu le atua i to tonu. E a mi o tonu fo i le atua i fafo. E a mi o tonu le atua i to tonu i le li o to tonu o le lotu. Li o to tono le kalesia. Li o to tono le ainga. E ami o tonu foi le tua i fafo atu le li o le kalesia. E le suia esta ngata le ami o tonu le atua. O le atua, e tu mau le atua ila na ami o tonu. E tu mau foi le atua ilo na lofa. Ao le tangata. O le me whai re tangata, e te taunga sau tangata i te tono le ami o tonu le atua. Sau tangata i te tono le alofa o le atua. E sau rara tangata i te tono o le alofa po le grace of God. E sau i te tono i le whaatua atua. E taua mi o tonu ina ai le tangata. We are called righteous people by faith. E saura tangata i tono le ami o tono le atua pe ngo fetu vaenga mo tatu por kalame o whaungana o Malo Isaraelu tatu wa onga nei tai au whai upunga wa watu swinga lea. Onga o lai wa whai uma Joakina ma vaenga uma ia me uma e go against. They go against the king of Babylon. Not knowing what is happening to them or what happened to them caused by God. Why? Because ele whaapea wa mi o le anga turo pe whaapea wa le alofa le atua. Le ai langa
o le whaamaoni o le atua Samoa e mafua i ang whakaungu e le atua na upu. A tau nu e le atua na upu. Dena usui ai roe le i o le tangata le o Metania. Masui malonga ingoa ia se te kaia. Ia o le vaenga muamuanga. Ka ko me iang ena na i le vaenga e lua o tatou tusi. Nanga e le te le tatou teimi. O le lua le tupu mta upe luso lima fei muamua e o tolu sifulu. A moso keimi fa mole mole. Ia ngai kangone e fai tau. A lela ukango e vai atu e te oengi vai nga te tere se lima. Ingi onga taua mo tatou. Ai fai tau e lea matanga mai o le tusi nga. O le memo mua, o le anga sala faa wau pea. Po le faa wau pea lea o na anga sala le nu o le tua. E mafua mai o ngā anga sala le tupu. Pai mai ngai a whaia le ami o le anga i lumo le tua. Memo mua na o le anga sala faa wau pea, the continuation of sin. O le anga sala wa faa wau pea, they continue to sin. Faa wau pea le ami o le anga o tupu ia, matangata faa wau pea le tonu o nato wola ma nato wala i le tua. O le vaenga mua la nga. O le faa wau pea o le fai o le mesese. Fai o le anga sala. Mai tara tuspa ia sa mo mar fa fonga mai Faugagana na Malo Isaraelu. O le fai le anga sala. O le polonga nga le anga sala. Those who continue to commit sin, they are slave. O la koua o polonga. Na polonga tanga tai o la le anga sala. Am fai ngofa pe atu i le vaenga le wa por kalame Faugagana na Malo Isaraelu tutu la au atu la winga o le ano nga mo tatou. E ke mana malama le leisa mbo mar fa fonga mai o ke mana malama le le upu le atua. Mai lama mana malama le fo tangata. O le tangata nga oi e nga oi ya nga ia. O le kangaka e muri lua ia. Tangata e fai taanga o anga e fai kaanga pise mai. O tangata mi o le anga e ko anga e fai fa pea sisi o mau o songa file mu se vanga nga o fai kwa pe file mu pe fai pe o kaka ula ia re a fai nga ula ia so la kire ko ula tulo o Faugagana na Malo Isaraelu o fa wau pe o fai nga o le mea o le are maru lu fa fu e fa pu o ai fa fu ma asia e fai mai ia Skaliki. E kau kala mai ne sikariki i karinga. Te vanga ngana. E o foi pa fai o oero tangata e ke ingupia. E lema fai ase i longa. Aisa fai mai ke file mua. Ai le mo se file mu. Nga le alu ai o tupe. Mau ai le misa. Umange. Ia o fare mai les. Ia fare pui les. E le mo se file mu. Continue the continuation of sin, committing sin. O le vaenga mua nga le fa wau wale ang sala de nu. O le vaenga e lua fa mai o le ave fa tangata o tawaina o tangata yuta. People of Judah were taken in captivity or exile. O le tangata e wha wau pea le anga sala e wha tau te e ai i le atua. Ma wha sau sili ai le manatu i le atua. E iai le taimi e awa ese ai ono le fina ngalo le atua. Awa ese. E ave mamao e le atua. Menga le ave wha tangata o tawaina. O le ave wha tawhiaina, o le ave wha malosia. E ava ese le tua le tangata e fia e ola i le angasala e wha tau te e ai i le tua pia ngo whaiako e rwasu kia ngei. E kau whio lolo le angasala e whai mali leiloa. A o le angasala e whai mali leiloa.
fai mare mauti no pe ora nga sala ngu le nanga ele ngu le tua sa mo mar fa fonga mai I ronga ngu ele ngu le tua no ngu ma fa makala ka ikasi ele tua fa makala I perfeka fa makala ele unga a fai ko ke wa ku yo ma tou fa sa sanga mai pe ya chao ma tou ta wai ma tou ta tono mai ma fai pe a mo tou tua o ke ya ke o ko wa ya so ma ai a fai ko ke fa sanga ese atu ma ko ka puai ma ko ka rikongu I tua ese o ya yer kai e ave fa tanga tau tau nai o tau ele tua me no ngalo fe au no ngalo le por kala mer fa ngana no malo Isaraelu ile nature ya usa mo mar fa fonga mai e ya ile taimi e ava ese ai ta tau ele tua pa pe o ngava ese tanga tai ele tua mai ai fa ngana no malo Isaraelu o le nu ole tua o ele ia le tua ava ese le tua le tangata e fa tau te e le tua ma le usi tak e le tua peo mai e fa ta fe ina le o le nu o le tua aku mai le yonga pongi ya chacho o chacho o tangata fa le nganga le tua o chacho o tangata Isaraelu fa le nganga fa pipi yatu I le nu o le tua malama tangata I le tua ma por kalame le tua ma le mafua anga nga inga kofi le tua le nu ule Isaraelu nanga e fa tau va ai le manacho isi ai malama le tangata le nu ule ko kusa le ma le nga yoi mai le tua ya oe ma o tangata o nu isi au tangata ka ko ka ngaka fa le nganga o fa pi yatu I por kalame ya le tua I longa ngu o Isaraelu ngi fa pe mai se wala e me pepese mai ai ma wa o mai e le la o li I le nu ule adia ka pe lo mention ko ngor upo le tua o mea umana mga amaka mai le ngu ule nga amaka mai le ainga le ngu ule ma sa wai le lalo langi o tangata ka ko ki avala ma mi nga o le upo le tua ka ko ke le awa o ma ka ko ka kongu ya Isaraelu o Isaraelu itself no we believe and we teach and we preach this nation because of the word of the Lord we respect and honor God by his word or through his word ka ke ava le upule ale tua aku mai ya tatou tangata Isaraelu fa ale nganga o le kaku ele fa ale nganga e koko ai kaku fa ale nganga mamanui ai tatou fa ale nganga o le kalesia ale tua po le kalesia Yesu Kiristo ke aru ke kapwa I mai vi mai ale na lau atu vai ngai lua o le vai ngai lua a fai tatou te fai pele nga salam tatou fai le amio le anga fa tau te e le tua fa sa usili e le tua wa o le si fa me ke lo ko mo na lo mo wingwa ke lo ko mo na lo mo fai ar me ne ke lo nei o ye pisa lo ma fo fa no a ka fa makala ku ya o le me nga in nei chai ya o le si tanga chai fa pe nga no so I fo mo na ona ai o la le taimi o le taimi ava ese ai tatou ele tua ma ave fa marosia se tatou ele tua pe fa ka ko ke le usikai I le fa ale nganga o le ele fa ale nganga le tua o le Isaraelu fa ale nganga le tua I le taimi ava ese ai tatou ka ko wo ma mau ale ma le ka ko le ko ang se loku ka ko le ko fia lava se me fa ale nganga nga o me fa le tino ai le si fa ke ale tua e le si ave fa tangata tau ale tua fa malusia ele tua la le ve ki ko anga ile loko ama kwa maoa o I fa ale nganga mene masingin fa lo tala I matua o nga man matua kalesia o le lotu ale tua o le me fa ale nganga e u yanga tu nei e kele foi me ale tino le yai ai o le lotu ale tua po o kupe ale tua ngo fo me fa ili o ka vale o au loko ma mea uma o a seka le lotu
o mea umanga a whaalea nganga tangata, e whaalea nganga rong kausinga, whaalea nganga i eilonga maa fau, e whaalea nganga i eilona loto, e whaalea nganga, o raro winga lup whaalea nganga i ngā mea, whaalea nganga, lea, o le upu lea, o le upu whaalea nganga lea tua, e tala noa mai le upu lea, le ai se me kasi sa boa ma le whaafunga mai, e leo tala noa mai le upu lea tua, ngā le onga sifuru o ngā kusi o kusi pa ia, but everything is in here. It's mentioned in the Bible. Nanga yanang ka ku fesiri le mau kongu a nei loa ma fua mai ka ko le fai tau tus pa ia. E lua ko inga ngaka ki fa ko ave fa tanga tau e le tua fa le nganga. O ka ngaka o kwa aru mau mar ka ngaka le le loa ia i ton. Nanga ngai ke sila fia le loa le wi inga aru mau. Ma le loa le matua nga le loa ia i ko. Pai nga tolu. Ole susunguina ole ayo yuta, Judah was burned down by fire. Ole susunguina ole ayo yuta, leo kalongoa kulava tusi lea, tu mai pasta mai kinunga lua tupu e lua lima, fe mua e o torsfuru, kongu lava inga. Sunuina ole ayo yuta, susunu ole ayo yuta langa promisi e lea tua. Nga fai mai e le tala lea tua. E te me ave whata whea ere nuu, e te me sunu ina ere nuu o lea tua. A rea tātou te wawa ai atu rawa i le taunu unga o upu, ma tala, ma tustusinga, ma wheta lainga anu tātou atua. Anga e wha maoni lea tua i lana ami o tonu, i lana upu, so se upu e fofonga mai e lea tua. O lo kako wā ngai aku, i le unga o mea uma. O lo tatu wa ngai atu, i le whaatau nu uina o a fionga pa ia le atua sa moa mare whaafonga mai, o le whaunga ngana na ngā o le Malo Isaraelu, o le taunongo longo mai o le Malo lea, na whaatau nu ua e le atua mea uma o whekalai ai. E o foi le taimiringi, o lo tau alanga leo whainga nuenga i le ao mare pōpō mare ao, e le o koe misi se kone o le tau alanga lea. Nanga ke maua i lunga o ala leo, ke maua i lunga i YouTube, ke maua i lunga i Facebook, ke maua whaasoro a ko alawa. Le tau alanga leo le upo le atua, o lo o a ngai atu tātou i le unga, a o lo o a ngai mai le atua i a tātou. Nanga ke sila fia i unga i lua o le lalolangi, o le upo ai a le atua i lua tupu o le o iai, sunuina o le nuu o le atua. Nina ua... Le usi tai foi le tupu lea, se te kaia. Ave whatanga tau lea. E le titi se taiminga o mai ei pēr de tala anga o le taua lea. E le titi se taiminga o mai ei paperonia o ngā o mai lea o si o mia umare a ayo yuta. Pai meri tali tonunga o isi pēa ma le lua tausanga o si o mia le a ayo yuta. Ma kau. Nga kau mai wanga onge mo. Ka ma fai ro tanga tambo mo so ranga mo. Ka ma fai so le i kupito. O le onge. Ma sangi ngu ure so le singu o i kupiko a. Ma sangi mai nga kama. O le fai o le me so le i kupiko, fai le me so le i kupiko. Ma fuanga mo na so la no ure. Wa kau la wa fa wai uanga onge ni ngu kam fai so sola. Ona o mai rola ia fai mai wa o mai le tai au o le tupu. Mana au o mai wa sunu le mandu o le atua kai konga. Sungu ma fale o le tupu. Sungu ma fale kangaka ka wa umma. Ngana ko ave fa tanga tau le o tangata malo losi ma ka umma. Ai ko nga ka ngaka fe mai o low people, not important people. Nga ko nga fai fa to anga, fai ko nga vingem fai ia fa to anga. La fumanu. Ai was sunu umale le no ule. Pe ngo fa ya ko le o nga mo chacho, o lo nga ia tu chacho le unga. O le unga mo o le tangata nga ke ava ile atua matalia le atua ino naona. Talia Yesu e fai mali imfa ola. O le awala nga ile manui o le ola e whavavau. A o le tangata e fai pea le angasala peo i.
E le ngata ava ese le tua malona mamalu, malona tamawa inga, malona ele fa le nganga. A olo o a nga ia tu na ngata i le fa fanonga o le afi e fa vavau. Whenever someone go astray, and whenever someone go against God, so se tangata lava fa mea e ava ese le tua, e ave fa ta fea le tua. Hallelujah. Fa mai a wanga ia tula i le fa fanonga o le afi e fa vavau. E susunu ina ile tangata. E tala na ngatu spaia. Ora vaenga ngai tolu. O tala no e fa manatu mai ile afi e fa vavau. Sunu ina ile tangata e fa tau no ai. Polo kalame le tua. Vaenga e fa mai waso solo tangata e kupito. People fled to Egypt. Vaenga mo moanga o fa kwai. So sola ai wa wonge. Vaenga lona lua ngai tonu na venga. So sola ngo mai le tupu ma tangata e to se fulu. Wa mai wa fasioti tangata kalataia. O tangata papelonia ngai kongo. Onga kamu faido de so sola le po. Ai koe kuli loa ku ai awa papelonia. Koe mai le kupura. Kupura o se tekaia. O mai wa ave o ile tupu papelonia. O le si solo solanga lona tolu. Wa so sola tangata ile fefefe. So sola tangata mo se mapusanga. Te mana failo ia o whangana na Malo Isaraelu nei tae au. Pe mei o le taimi muri tara tuspaia. E o mai ai le atua e to asiasi mai ai le atua. Fe mai e sola ai le toa e le navrava. E karango mai ai lungo fale a sei lungo ina ua mai avere kasi ore kasi sei le vao isi avere kasi ore kasi a sa o ko rua isi sa vari avere kasi ore kasi. Le aso le sola i tangata e fiu kangaka e kau sola. Sola e fia mo se mapusanga. Ai ua ngalue mai le atua. Awar kei meo le atua ngalue mai ai. Fiu kangaka e sola. Taimi tawon tato ngai ai le atua. Mana vaenga e lima, vaenga muri rea. Fa mai o le whaia ina o le ulo yo akina le tupo yuta. Jehoiakim received favor from the king of Babylon. Ngai ke whaitau iei pēr moso teimit whaitau ei i le tusi rea lua tupo e lua sima le lima. Whai upo e lua fitu e o whai upo tolu sifuru. O ingane vaenga e lima o tatou por kalame nei chai au. Ia mawha i o tui tatou por kalame. Ua whaia ina le tupu leo yo akina. Nanga ave yo akina loka i oi paperonia. Whaisi tele o tausanga nga loka ai. Tele e taimi na loka ai. Le whaia ina lea o le tupu lea. Whaunga ngana o le Malo Isaraelu nei chai au. Le whaia ina o le tupu lea. Pai whaitau lua fitu, lua varu, lua iwa tolu sifuru. O le tusi lea lua lima le tupu. O le whaia ina o le tupu lea. Le memo mua le whaia ina o le tupu lea. Ona na lava na ono sai. Na lava longa ono sai. Ngai loa wa se ave o. Nga lava longa ono sai. Nga pei e fōlinga mai le whaia ina o le tupu lea. Ngai loa wha mawanalo. Ngai loa longa se. Memo mua pe whaitau iei me e whai mai. Ua wha sao loto ina o ia. Ua tatala e se mai e le tupu paperonia mai e le whanipui. Me lua, ua sui ona ofu. Melo na tolu, ua sui ana mea ai. Sa mo man whafonga mai whai uina o tato por kalame ne lua tupu e lua lima whai upo e lua sifun mare fitu e o tolu sifun pea mo osau taime ti whai tau ye oro isi awa onga tāu ai wha umar tato por kalame i re nei tae au. Me mo mua tangata i loa na se ma wha mawa lalo. Me mo mua tangata i ono sai. I ona ti ngā ma whainga tā. Wana i loa le mele wa ngalue me ei le atua. Me mo mua tangata ngai wha sa olo toina e le atua. A e loa ma o loa lo usisi. Ma wha mawa lalo lo loto mo lo loto. E wha sa olo toina o e le atua. Ma wha sa olo toina o e le atua. Pe o nga kakala mai o Joakina mai whare pui pui. Me lua, whai mai ua sui o na ofu. Angkua ka waso renga la ku Yesu. Eu ia ku Rico ai ka walanga mai pati mai.
na tali o timai mai Yesu e le alo ta vita e ye lo fa mai ya cha Yesu e le alo ta vita ai fa mai wo va e da uso fa mai na yo wo tu Yesu fa mai wo vala au atu e vala u dia o ia nga vala au ko le so lo ma mai lo vala au mai Yesu ya nga ku ai no ka waso kia ino of suia le ofu ina ua whaalongo i le siu fofonga ma le leo le atua ma le siu fofonga ma le leo ke riso ai whaafonga mai foila neita e au mai whaalongolongo mai i le leo le polokalame mana o mia tatou whaamo lalo tatou sita i lopo le atua tatou talia le atua e wana ya ke riso Yesu lana whaolatanga whaamo lalo i o tatou loto e whaasa o loto ina ai oe pengo faya ko le faya nang sala le fa far pui pui e nang sala na le telo tanga tare fa pe e ave se longa ave tanga tare fa far pui pui or far pui pui pe ave tanga tare fa far pui pui longa fale le ku oi men vai wai o le luanga le fai le la langi kamingi nga fai da poskolo Paulo e lua foi ko nga fa far pui pui fa far pui pui e sau e Paulo fa por pui pui fale ia o malo ma fa pui pui o ile i far pui pui mo ia e lua la ko nga fa tanga ka pangota se tulo to nga far pui pui o tanga ale kele o iska nga ka ele o lua ne mele le prisoner or they are in prison of themselves la ka fiala ko loka la ko loka mai le mea ne fa ko ele o sa o loto mai le polonga le ansala ai talia le tua mai talia Yesu fa maoni lo loto ila na mi o tomu mai e lo ne mea lofa le tua nga wala mai i le fa o tanga ya Yesu e ke sa o loko e mo sa o loko dua ma sui ai ofu sui mai le ofu sa fa pui pui ai i le ofu bo ngofo i le fa le o tupu sui le ofu le ia ko e fa yaku ma te fangu ya to e le fa wina por kalamber fa ngano Malo Isaraelu va ai por alo ofu nga ki ofu ai. I'm not talking about this kind of clothes. No, I'm not talking about this. Ole ofu nga fa mentana al perfetta mai ole ofu e fa yaivi inga. Ole ofu ole ole ofu suau ole ofu fia ole ofu nga ole ofu nga ole fa ftai ole ofu fa maoni ole ofu fa le nganga ofu tau fa le nganga ole pulo tau fa le nganga ole fata fa le nganga ole surunga titi fa le nganga o se vai fa le nganga ko sia ki ngipo yeso ofu ngai ka yao ole ofu kuwai ya nganga ofu maya i le lata usanga o ngei ya ki ofu ya. I'm very sorry to say this. Ele aise sio ka ko o so ifua pe maona le langi ngai e ke alu i the public without covering yourself. Kere ele mafainga e alu i se mea a mese foi kongo lo fale lo yelo to lu malo fa na machanga cha ele mafainga e alu ele so la e se chulo. A kere changa cha mfai ngala e cover i ia le tino nei ai le se la e fa le nganga e cover i le fa le nganga. Ko siaki lo ofu ko siaki lo ofu wa le se ma ngai e lo ofu la sa ai de o ma ngai ofu le fa ofu le ngama man vaenga e muli fa mai wa suia nga me ai wa ai o il fa lo tu wa ai e fa vau de me ai e fa vau ma ngai a so ngi kusise. Hallelujah. No lima. Fai po todos furu leo. Fai mai olana falu manga foi. Ole falu manga ele au noa. Na tu inatu ya te ia ele tupu ile aso male aso. Iaso o lona. Olana falu manga ole falu manga lelei. Ole falu manga fai mai o le whaalu manga i lea unoa o tui natu ia te ia le tupu i le aso ma le aso. I aso o lona ola.
nga winga e wa upule fa vau ese fo ya alo na awo wina I no le so umono na ona sui ai na ai sui ai na me ai wa vatu wa mai le tupu lea fai o tueta cho por kalame le nei chai au fa ngana na malo Isaraelu a suia lo loto e suia lo ofu e suia lo me ai suia lo tau sami suia me te fie te ai I'm not talking about physical food but I'm talking about the spiritual food e ke fie e ke ai fa le nganga yesu umalo wola ai le to anga fa tau tu spa pe ngo fai macho wa onga man macho e kalesia ko anga fa longo le upu ale tua to anga fa longo ya onga ala leo to anga fa mai mo ma fa longo ya ke ai fa le nganga ke ai ya ke fa longo aku ma onga lo nganga ama onga lo nganga ke fa longo aku wa file mu lo nganga pai ma onga le tino nganga uma wa ma onga se tulo wa palo manga wa manga olo ke ka oko wa e faisa malo longa ara tangata e fia ai le tino e pisi solo le olanga pisi solo se mea ai e o ai ngai kai ile le yo se mea ai fa pe nar tangata e mole fa de nganga uma le aso uma le vai aso ele ai fa de nganga e mole fa de nganga me ngai ringa mai kai si me ngai ringa fe wa I solo ko kelo ngaka e fia ai fa de nganga e tu ula lo wola ya ke riso aso umai ke mo wile upo le tuelo mo roanga pa ftai chamavi yo fa vau tai mo ina chou sai rungal por kalami tai le tua I da upu le e fa maoni ai le tuelo upu fa maoni fo yo tangata fie le upu fai ur por kalami le macho fie e tau se sami ma ai fa le nganga I le upu fa longo macho wo fa tino ma fai le upu pa tai chamavi yo fa mama talo le tua ka manuia yo tangata ye le mana ye le fa unga ye le poto ye le tamai ye loto mo walalo ye fa maoni ye le amio tonu male amio sa o ke riso esta se le Italia o Yesu no fangia no naola ye tu inacho no tangata ya cho oi fa manuia le ie pa anga umale ana leo pa anga umale ale faugagana o le malo Isaraelu faamanuia lau auna ia freti matise ma nofo ano ma le kalesia faamanuia nei o matou matua uma faaleagaga o matou aiga o uō mai masani o le kalesia ia lau auna ia Pastor Mike ma Sarah ma le fanau faamanuia I matou uma lava le liie ia soasoani lou mana I mea uma totoe o lenei aso ma lenei vai aso faamagalo foʻi so matou sesē faafetai lau upu amene ma amene ia le tua whaftai atu ia to oi lo taimi tā ua. Aua ni ngalo ia to oi. Ese le tā ua o lo taimi. Let me remind you something. Ai ese fo I le tā ua o le atu. You are so important to the eyes of God. Ma fua anganga wa lainga avatu le atu le upu mo oi. Mai le atu le upu moa. E tā ua te le oi le atua. Ia alu ma ave le upu le lii. I te soifua mai ola I nei vai aso tato whailoa ai I le vai aso fau I le taimi whapene ai a manuia te le toenga o lo aso lofa te le atu le polo kalame o le whaungangana o le Malo Isaraelu mo oe ia malau tāpua inga whaftai lau tatalo whaftai lau komeni whaftai lau awai mai wha manuia te le atu le atua ono le sua whapelo Yesu Amen.